Sagudayan nga rod ti surat ni Pagayam Amarian iti Ilocos Norte. Dear Cousin, sakbay man ngayon nakiburay kasin yung ti pakasaritaak nga pagkidawak ti balakad iti programam, kablawang kay man iti naragsak nga aldaw yu di Tanemars Studio. Kastameten nga kablawak na iti padak ang dumdum ngay kinagbibuya iti dito nga programam. Ilingid naklatan itinagan Amarian. Agtawen iti upatapulo tubo kaya nagnanaed dito Ilocos Norte. Nasipod idi impas ngay ko ni Derek nga anak ko sa anak ko ngay madayo iti lugar mi kasinyong. Nuapay nga sa anak nga umadayo ti lugar mi iti 10 ket 8 atawenen kasin. Jak ngamin mapanawan ken jak met maibiyahe ni Derek nga anak ko. At daan iti kasasaad ni Derek kasinyong nga idi paylaeng impas ngay ko isuna ket addan nakaro asakit na. At daan iti makunkuna nga cerebral palsy ken epilepsy awin na sakit nga epilepsy ti anak ko nga ni Derek kasinyong no sa dinno nga saan nga normal ti panagdakkel na. Saan nakas kadagiti daduma nga ubing nga normal nga masursuro dati magna agkaradap agtugaw agsao ngamin ni Derek kasinyong idi agtawenen iti maysa dinapaamo agtugaw takasano edangarod sakit na idi agtawenen idi upat nga kumakit kas kadagiti daduma nga ubing nga mapandi tarwar nga makiayam kadagiti pada nga ubing angem saan ta nakaidalaeng sala makatugaw no saklutek no sakruyek sa kusakluten agingga nga nanay nayunan titawen ni Derek nga kaskas di nga iso ti kasasaad na idi ag teenager ni Derek imbes nga kaska dagiti daduma nga addan gagayem na babarkada nga makuna nga aamudan ti agbalog mapanag-explore iti kaya't da nga ramidin di ta ruara kadwa da di gagayem da nagiti kasadaran na mapandagbasa mapandamakin inaram ngem ni Derek adalat ta iti balay mi nga nakaidda sa labumangon no bangunek. Idi na danunan iti tawen na nga 15 kasinyong. Dagiti kasadaran nan agsisikugdan. Dagiti kasadaran nan ada boyfriend girlfriend nan. Dagiti kasadaran nan tiltiliwenen dagiti tanod ken pupulis. Gapota kaluko da. Dagiti kasadaran nan makita mo di takalkalsada nga agiinom iti arak agsigsigarilyo. Ngem ni Derek nga anak ko nga agtawen iti 15 adalaeng iti balay nga nakaidda maturog no makariing di na pa'y maibaga ti mama. Day talaunay ti rason kasinyong nuapay nga iti lasud iti manungatawen saan ko nga pinanawan ti lugar mi rumwarak iti balay mi pagbiit laeng ngamin ket every 4 hours nga pakanet ni Derek saan namat ngarod kabailan ti mangan nga bukbukod na tamalaksid nga di na unay may garaw dagiti duwa nga ima na kastamatan dagiti saka na inot pa idin nga di na amo ti aggalgal ken nagtilmon iti makan iti taraon agingga nga imbaga ti doktor nga kasapulan nan ti ag NGT wenno ti
na iso gastric tube no sa dinno nga isot pangidalanan iti kanen na nga nagiling wenno na blend. Wen gasin yung kasapulan nga i-blender. Ti anyaman nga taraon nga ipauneg ti anak ko nga ni Derek. Every 4 hours dayta. Iso nga kasapulan nga every 4 hours. Adda aklaeng iti den nati anak ko. Narigat ti kasasahad ko akas ina kasin yung ala imagine nyo. Ang iminan anusak gaputa na patig ti anak ko kanyak. Uri no kastuhin. Uri kastuhin ti biyag ko. Iti agnanayon. Aging nga di magsat ti angas ti anak ko. Aramihindik ti amin tapno pagserbya kisuna. Nga uri no saan nga normal. Nga uri no adda sakit na. Adda aglatay ti sibay na. Akasina na. Imbagkit dita na anos ni Joel nga asawa kasi niyo. Naipaay na mo't dagiti kasapulan mi nga gina. Gabuti anos na ngagtrabaho, manggad. Naipabalayan na kami mo't iti gagangay laeng nga balay. No pa'y awan ti bubeda na. Kat gaputa saan ko nga matulungan ti asawak. Kinasapulan ti asawak ti si mapol iti part-time, sideline, tapno no malaksid iti full-time nga trabaho na, manayunan pa iti kitain na. Agim anyan nga daks. Anyan nga kasang tinapasamak. Idita kasagsagan ti pandemya. 2020 kasi nyong malagip kulat ta. Idita gapo siguro ti panagtrabaho iti asawag. Kala at betlatan nga natay gapo iti panakaatake iti puso na. Joel, apay nga pinanawan na kami kini Derek. Nag-sweetik ka, Joel. Nagkari ka. Ganda ka tulad na nga mangipaay di ka sa pulan ni Derek. Kagam. Gaputan di ka matulungan. Tasyak, di mga iwan. Siyak, di mang agserbiking ko na. Gapo iti sakit na agimapay. Kapinanawa na kami, Joel. Joel. Insurot naglako, mahadap na namalpasan, dinigrigat ko. Kasanupay, jakon ka pa elan. Kasanok perno may pay, di ka sa bulan, ti anak ta. Nasanak, ba't nga mapalin nga umantayukin ko, na. Der, Joel, kasanupay ni Derek. Ay na anak ko, di ka kumaag sasaoy ti kasta. Nang, kasano kami pingagi na. Man nga asin ni Apo Diyos, Marian anak ko. Di mo ikararagwen o ikid daw. Ti ipapusay mo ba't agasi ti asawam. Kasano karot pa ni Derek nga apo kahok ti anak mo. Kasaan niya ti rabidik na nang. Kasanuwak nga ron ka makatrabaho para kini Derek. Adaak mo't anak ko. Uri no nakapsuta ko, nagatulungan ka. Kabailam deta anak ko, patibkam ti pakinakim mo. Agkararag ka, kanayon kini Apo Diyos, na di nakabaybayan. Di na kahit tubaybayan nga aginabara, ay anak ko. Happy kami magkakilaan ka, pinanawala kami, Joel. Di tayo amo, no kaano tayo nga ipulang tibulod tayo nga biyag, kiniapo Diyos anak ko. Happy nga ni Joel, bilangan nga nakaan-anos. Di tayo amo dahi ta anak ko, diyak masungbatan tayo ta. May salati sigurado.
Kabaelam no lakid di, agan anos ka. Kan kanayong ka nga agkid daw, iti tarabay ti Apo Diyos. Oh, no. Ala, alagatam amin yaminan, tapno no ti kastagad. Makaawit ako, kat niya, dandanin ti pa nag-NGT ni Derek. Ala nga rodan, alay klart amin nun. Sa bagay, naimas mo't kindi dito naramid mo kang kanan, alistok lang ay ilako. Alawin mare, alan bayadam amin nun, taan na kun, kat niya. Baka makariing ni Derek, kasimot ni Nanang, no. Agpa saklot kat di nakabailang sa crew yan. Nalawan mare na dati di bayad ko. Itad ko itong isupply na ito maminsanon tagawid ako. Apay, itad mo na agad na tabagbariyak. Alan kit nga galalis to Amumat, every 4 hours nga dapat kat mga ni Derek. Maalangarot. Sige, pakumusta am to ti anak kod bunyag. Maalawin mare. Agyamanak ti panakaawat mo. Alawan agan-anad ka nga rod. Etan, mabaling kun ti agawid. Nalakok aminin, tay lakok nga kang kanan. Ada ko nang nasaya at butan ako. Kumusta ni Derek? Ay, sakto, ba't kindi akaririing na? Ay, sakto ba't nga, oras na nga pakanat. Agyaman nagtana nga, saan mo lang nga nagloko-loko, saan mo lang nga nagsangit, saan nakulap sinapol. May ipagana nga rod ba, no kasapulan na ka, kundi mo makasao ni Derek, anak ka. Alakit madlaw yung mo, sa pulin na, no agsangit kasi Nanang. Saan ba't kit day, takasti ko anak ko, naririing na laang mat. Ape namin naladaw ka. Good. Paibos ko pala dilakok ananang tapos saan nga sayang ti iruruwar ko. Kan may sa di magasa kon kadagiti kanan ni Derek nga i-blender ko. Ala. So, agawid ak tong arod matay. Nanang, thank you ten anos mo Wan, anak ko. Basta para iti apo ko. Ay na, ape kindi ka sa anan. Agan anos ka kindi anak ko. Ala kita amok tayo tananang. Taon mo sa baling namnamaak no di siyak madlaang tagtrabaho para kada kami nga agina. No saan ako nga rumor nga mapanaglako-lako, pangalakmat nga rod ti ipakang ko kini Derek. Pangalak nga rod ti pagbayad mi ti tanom, kuryente, uwawan anak ko, maawatan ka. Alakit agingga nga napigsaak pala, nga da pala nabatbati ba't nga pigsak. Agad, ban naklatano ko ang yaman Nanang. Mabalin yun ti agawid Nanang. Uray ti blender ko digiti kanan ni Derek yan. Ay na, makaluwaak tunggal mapanunot ko ti kasasaad mo, Marian, anak ko. Nang, manong nga tawanan nga kasi tararamidig Nanang. Isugaraw, talo atawal na yun. Gaputa 18 ni Derek nga apo ka. Talo atawin mo nga. Agan anos ka nga mapanaglako-lako agi sursur ti kumpurme nga mabalin mo nga ilakaw. Talo atawin mo nga siyak ti banga aywan ti apo ko no awang ka. Ang amok nga marigrigatang ka anak ka. Makita ka dagita matam nang nga uri no di mo ibaga anak ko. Amaw nga marigrigatan kan mapanpanukan. Nang apay di mo kadi kayat ti umasawa manan. Nang ay na. Jak to pa'y nagrigat pa nga magguduwa ti magikon nga agtrabaho. Mapanagsapol. Kandi mga iwan iti anak ko. Mga alak pa ti nayon ti sakit ti ulok. Anya ti kahit mo asawan. Kahit ko asawa na nag-asawa, katapno na ti kasta adda ka badangam, iti anak mo. Ay Nanang, no kasto iti kasasahad ko, adda pa lalaki nga mga kanyak. Anya, akit ubing kamot pa'y.
ng dandani 40. Uray pa'y napintas kamot pa'y laang. Ang lalo no, maestimar mo mat iti nasaya at tabagin. Adang harot pa'y gudnaway ko nga, estimarin ti bagik nanang no, kastimot ti biyag ko. Kaba elam daytan no kayat mao. Ado dita dagiti lalaki nga agsapsapol mo ti asawaan nga. Mga no makatumpong ako iti mamartag babaero sugador nanang. No nabisyon tumalaeng nga kas iti kaadwan nga lalaki diti lugar tayo saan laengen. Tama nga no ad-adda nga agsakit tot ulo no duwan ton ti problemaik nanang. Samot amin nga lalaki ka agpapada anak ko. Addan to latamot matumpungam nga nasayaat nga agbalin nga asawa, may kadwang nga asawa, agbalin to nga may kadwang nga ama ni Derek. Ni nanang, agar-arapaap kay sa nanang, asin no kumati mangayat itikas kanya, nga balo, nga addaan iti anak, nga 18 ti taon na nang mapakpakan pa'y laeng, gaputa adda sakit na nga epilepsy kan cerebral palsy, nanang. Adalat ta di ka maawanan iti namnama anak ko. Tabaring no, agnam ay tumudla ti biyag mo. Saan nga mapasamag daytan nanang? Ala, ikamlat ti gundaway ti bagim anak ko. Nabaring no makatumpong kanto, iti lalaki nga napudno nga mga klonking ka, kastamot ten kini Derek nga apu ko. Ammo ti Diyos kasinyong nga oray na ibagbagak kininanang nga awan tinamnaman nga adda malalaki nga mangayat itikas kanya kunak ngem kanayon kung ikarkararag ken kuana nga sapi ko taipayanak ti lalaki nga agbalin nga may kadwa nga asawa nga agbalin nga kabadangkak iti amin taaglunek nga marigatan akon. Saan ko lang ay padpadlaw kininanang ngem iti kaunggag. Kasla kayat kunti sumuko. Nagrigat ti agbay may nga mangisagad ti panagbiag mi nga gina. Nang runa iti kasasaad ti anak ko nga ni Derek. Gusto mo't nga min ni nanang mo, Marian kanakan. Uncle. Ay, nanarigat nga talaga at kasi kasasaad ba? Kasano nga roden no, awan ton ni nanang mo, ng pangibatsyam kini Derek, tunggal mapangkaaglakaw. Saan ko pa nga napanunod dito, Uncle? Sugar round. Manano no umasawa ka manan, napintas ka pa ilang anak ka. Ado dagiti, mangmangig ko kadagiti lalaki iti lugar tayo. Nga, sayang ka no, tapintas ba no di ka umasawa manan. No di kiti mo lalaki iti lugar tayo ti bagbaga mangkel ay saan laangan. Adya, kaapay mait. Kaslawang mat ti mapanunot ko, awan mat ti amok nga lalaki diti lugar tayo nga matino nga makuna angkel. Adya ayat ti matino para keng ka. Ti saan namot aginom, saan nga agsiksigarilyo, saan nga agsugsugal, saan nga babaero, saan nga sakit ti ulo, nagagat na anos, ay, dakat pa kastabot itabat. Ay, nung tabisyo, depende ba? Saan mo't aming nga umin-inumi ti arakot, ay, dakasan, gagangailaan mo't uminom da, pangikat ti banog, dakasya. Ay na, Uncle, ang mga numakatumpungak, iti agbalin to nga problema. Baka adda nga marigata na, saan tulaan nga ni Derek tay aywanak kung nagbalin nga serserbiak. Amang ano pati asawak to kit serserbiak. Sa bagay. Alagit makatumpong kan to latabot. Apay di mo kayat ka di datay sino Uncle? Datay baak nga, no baak Uncle sa anon. Kayat. Kayat mo ni Vincent nga.
Dati taga dihi kapangibang nga sityaw. Dati nagagadbad nga glako-lako iti bakan. Ay, ti ka kompetensyak, angkal. Napintas di. Kano iso ti ba asawam ke saan kayo agkakompetensyan? Tada ti malakwam kun malakwan na, pagtipunin yun to, takwar tayo nga duwan. Apay, awan pa ka di asawa na, angkal? Awan. Nagagat nga raw, nga glako-lako, oriawan mo't pa'y pabilyana. Sa bagay. Halos ka sa darak. Inaudi lang ti may sa taon king ka, ti amaw. Ayun, malagip ko. Nagkaeskwelaan kami idi. Higher year. Higher year kami idi. Oo, kita. Apay namin nga pa asawa na, angkal. Agad. Medyo diyak mo Ada siguro mo't idingam di na nagkagasatan. Ala ka. Dabag ko ka. Kakompetensyam iti panaglako iti makbakan angem. Ada kan limit nga panagkurso na na kang kakaanakan. Ha? Isungay kap di gundaway na. Tamangan no ison, iti naikaringa may kadwa nga asawam, nga isuntot kabadangam iti biyag. Tapno di kan marigatan nga mga wir iti anak baw. Tanaanos, dayjay nga Vincent, kaanakan. Mala, angkal. Hala, itid kunto nga ron, tinamber mo. Taawagan na ka. Makaamo kayo, angkal. Ave, nakalisto ka nga mangan, Marian. Ha? Orisi ka, alistuan ko matimangan. Ha? Ave, galalisto ka. Apag diso deta in order ta nga makan. Dinumuga madagosan. Pasensya kan Mabising ka kadila unayin. No kahit mag-order ta ba, tinayon na. Baka mabiting ka. Saan? Saan akmat unay nga mabising? Paspas-pasak lati mangan ta. Kita nga ti oras ko. Dandanin nga, pakanagti anak ko. Ay mo na niya. Naibagam ka niya giti nga every 4 hours nga pakanam ni Derek nga anak mo. Uwan, Vincent. So nga, paspasan mo tinti mga tap naggidantan to nga rumuar. Sige ka. No di kanto penalbasanangan kat naibus ko deti kanekon. Umunaklatan, panawang ka dito restaurant. Ay, saan na? Paspasak mo ka ti mga nan. Naggidantan to mula rumuar. Sige. Abay, alan, siya akong tulungan ka nga may kawis mo. Kasarasang punta lang. Halos jak pa na isar na titirito katimtibado kon. Tapno nga malpasan. Kitning, dandani man ang tipanangan ni Derek. Amumot nga every 4 hours kit mga ni Suna. Ag NGT isuna. Kadeten to pingor pa ni blender ko ti kanin na panang isagana. Sige, maawatak. Amumkit no kasta nga sang kaibagam ti panagawid mo. Tapno pa kanim ni Derek nga anak mo. Ad-ada nga mainlabak king ka. Ha? Tigit alistungan nga nangikat ti kawis na. Kuha ngamin. Makita ka talaga nga ipatpatig mo ni Derek. Siyempre, agad anak ko. Kasapay ko kasi tumot ti pa nang ipatig mo king kuha na akas bukod nga anak mo mat. Naputot mo. Una, nalagi di ka nagtigundaway. Ikat inikang ka lang aro din, di ba? Kunakmat king ka, agden natan. Kwa. Dando, saan pa lang ka ita? Tapos siyempre, amumot. Jakmot nga papanawan ni tatangkin nanang. Lakay king bagadan. Siyakmot ti namnamain da nga kabadangan da di balay. Malang arot, paspasan tang arotin. Ang adan to. Adan to tiyempo na, agden natan ton. Kedwatan ton ti mga awir. Kaya ni Derek nga anak mo. Angim, manipod ita. Yan tanga inaklon na kon.
Katulungan ka, iti kasapulan ni Derek. Nga uri no saan mo nga kasapulan, ti aglako-lako. Yan may isa. Halos agpadpada talaang mo ti laklako. Alakit, nairwan mo ti bagikon kan, tapno di ka unay mapanog, kan, tapno dadot malakwan. Sa bagay, dadati malakwam, kan malakwak, na pagtipunan ta kadagdakkel. Ala, ni, induron nakbutin. Ala, agdatakan. Rimabawon ka, awang piti. Anya, awalang batir rin naman saanan. Saanan ka tagal alisto. Importante ka taglipas ta. Mabaling nga. Apro sa klataro din ti marukong mo. Sige. Akin, malaktap na nung alalisto ka nga aglipas. Sige. Vincent. Apidim sa agkan. Nalpas akon. Siya karon. Di ka kat pinalpas. Siya ampay. Agkasan mo, oras. Ala na pa nga asin. Narigat po ito dyak aglipas. Sige, paspasan nga rin. Siya akong dagdata tap na alalisto ka. Sige. Mayatakta ko na. Alalisto ka aglipas. No, siya tigrabaw. Megan, paspasan. Hindi na kuyo din. Alam, katita oras ko ni. Among every 4 hours nga pa ka nagti anak ko. Teta pa'y panagawid ta. Among nga nasalsal di balay. Sige, main. No, apeng. Kumakot ngamin. Agden nata ni di balay mi. Adan to, aldaw na. Saan pa lang ita? Kitno ko mga agden nata dyan. Tajilat tanda na. Tapos saan ta nga umayag check in dito motel. Ala, adan to. Sige. Mas pasa. Wen. Saan nakapuraan. Tapos naglipasak. Vincent. Marian. Marian. Mapanan, Marian. Sige. Mas pasa. Kanay, oras ko. Tapad na nga ni Derek. Mapanan. Idurun na kamat man eh. Paspasa. Agrubatan. Agbatutan. Taintan. Kanay. Wen. Unay. Nagalisto mo tayo. Di min nabrut Dito yung bayad me, dito mo tayo. Kunakmot keng kaanak ko. Makatumpong kanto itinaanos, alalaki. Alakasapay ko maananang, tapubod na dayta. Sapay ko matasaan lang nga pang rugrugi. Sapay ko magatsaan lang nga itang damo nga. Nasaya ati pagpakita ni Vincent kada kami nga gina. Ala ka ano ka di nga agdin na kayo tapno no adda nga di ka marigatan. Sa anak mo't kid di nga marigatan na nanang tao rin no sa anak nga mo panaglako. At least adanam na maag nga igatang ko ti ka ni Derek. Ala ka nasaya at no kasta kaano nga roti ka sa Riyaw. Sabi pa nga nagtulagan day tananang. Importante, makapagdin na kami ton. Tapno no, awan ti masaot ti tattaon Ureta, mano atawan mo ten nga, balo Nguwan anak ko, uray pa'y kiday, di asawa, maawatan na ka. Sa dinuman ti ayan na ko. Amo na mat, kakasapulam ti kabadangam. Sapay ko mananang. Ang masaludsod ko mananak ko, Marian, nang apay nga main nga di pa lang umay agyan ni Vincent dito'y balayaw. Tapno rati kasta ka kanayon nga adda dito'y. Ipakada na pa ilang nga nasaya at kadagi tinaganak yung kwa na nanang. Iso ka nulangan tinamnamaan da. Bakit kan lakay nga minan tinaganak yung kwa na? Siyempre, saan mo't maminsan nga, bunagan na, digiti gamit na. Adamot kit digiti, dadumang arwatin na dito yun, Tas agpaminsan mo't nga umyan di balay.
Akan nasaya at ano, maminsanan nga umakar dito. Uwan nga rod nanang. Mm. Ngay, apay, di saan mo alimok mag ni Derek nga apo ka? Nang? Apay nga. Kasla dimbakal mo dito brief nga linabaam. Brief na daytaw. Ay saan na nang? Brief brief ni Vincent dayta. Anya? Daytaw. Oo na nang. Bati na ti brief na hindi na uding imyan. Nga. Apay nga rod nga kasto ti brief na anak ka. Apay nga anya ko mananang. Ti amok akakukuha ni Derek. Taadamot printa na nga. Spider-Man mo dahito kada. Karton man. Una na ang kasta ti brief ni Derek. Ay ni Vincent ko na kuma. Kauray mo ni Derek kat adda kasta nga brief na. Iso ka ti amok akakukuha ni Derek dahita. Nagdakil mo ting kunak. Tagayang brief ni Vincent. Una na ang brief ni Vincent dahito. Ure dayta oy. Una nang namod dayto SpongeBob mo balasan ka. Ure di damo nga makita ti brief ni Vincent kasi yung medyo nagpanunot kiti. Ape nga ta kasi ti brief na kunak. Ada cartoon characters na, Spider-Man, Batman, Superman, SpongeBob. Ayun ko siguro, trip na lang, amangan saan na gaputa saan mo ta makita ti brief kit. Kung pormeditan nga makita na, gatangin nan, basta brief nga makunan. Kaya di nakita na mas daaw mo, takas kanya, hindi damo ka makita. Bayat ti panaglabas ti aldaw, bulan kasinyong ininot nga mamamok ti ugali ni Vincent. Ta iso na mismon tinaggapuan na. Iso amismon tinangibaga. Nga iso ket maka naganak. Ano awag na dayjay? Very close ka digiti naganak keng kuana nga nang mabalbaling ka di na panawan ni da. Anya ti kahit mo sawon, Vincent. Ibagpagpakaw keng kan. Iso nga sa anak nga nakaasawa nga dagos. Tangamin ka. Kaske ni Derek. Bugbog tungak po nga anak, danatang kinanang ko. Nga, already baro akong ka. Kasla baby endak. Ang apeng orot ita. Gaputa masakit dan. Kapilitan nga siya nagtrabahon. Ta already di agtawon nak ti 25. Di nawalbalin ki didak kita pagtrabahon. Apay mo. Diya ka mo kininanang kinitatang. Kaya da, isudalat na tiyagtab trabaho para kanya. Da kita kawis ko, datatang kinanang tinaggatang da kita. Apay mo, diyak maawatan, Vincent. Apay palubos mo nga isudati, agpilit ay agbaling nga kawis mo. Gapo tayo sudat tigtab trabaho. Sudat tigsapsapol. Ang imitan, tadabukot ko nga sapulin, mabalinak, gumatang katigiti gagangay nga. Brief ti lalakin. Kan isupay ti gapunan no apeng nga, aging gayit agad, jakpeng mabalin nga makidin na king ka. Taapay. Abang ka di balay. Kiti nga maamuam. No apay nga, madipay mabalingag din nata ita.
Asidigtan iti balay mi. Marian. Ke ipakitaking ka. No ape nga saan ko pa nga mapanawad at tatanggananang. Sige. No pampanunutem nga ubing-ubing nagbidot ka. Sa anak nga ubing-ubing. Ngem, ubing laeng ti panangibilang kun panangitrato da tatang kinanang kanya. Nga numabalbaling kit didakit nga agasawa ak. Da didakit nga panawag ida. Karumod gayam da tatang kinanang mo. Kit no kayat mo agad makidin nata kadakwadan. Ha? Taalaik no kan Derek. Ay, daka mo da ita no. Daglaan mo Baka no sa bagay. Baka di da kayat nga. Adan anak ko nga. Asawa mga isang put mo. Diyak pa yung ibaga katakwadang ada anak mo. Ha? Apay mo. Diyak karot amo tagbaling nga reaksyon da. Dita, gara ka. Datan. Ada kang manan. Ada kang manan kan Marian, tatang, nanang. Wait, barok. Ay, ata nakapasyar kayo pa rin. Impasyar mo manan dito ni Marian. Ay, kat, dumanon kayo ata, umay kayo, agmamerienda tayo, barok. Dahil bukot mo. Nagnag na kayo nga, simrek. Kung naking ka nga, aglugang kayo ti tricycle, tap na no saan kang aglingit ni. Nang, amatay, tayo ikak tila bakara, dahil bukot mo. Ay, ngunay mo't ni nanangan. Sa anak mo nga ubing nanang, ay uray pa'y para kanyak kat ubing ka pa'y laeng, si kati baby. Nang. Agmerienda kayo. Baraw, kayo mo timplahan ka ti Bilbrand. Nang, sa anak mo nag-Bilbrand? Anya ko mga saan ka sa pulab day ta anak ko, lalo kat nay, mapangkaglakla ko. Masapul lang kat napigsalata ti tulto lang mo. Baam tinakagtimpla ti Bilbrand mo. Ano barok? Kasawa ka. Ang di yung kad pa nagtalagan nga. Agyang kay dito. Tapno no. Tang. Kaya't may kumamatintag din nakin ni Marian. Uwan tatang. Kaya't may matindi. Agdin na kasagasawa. Oy, kaya nasaya at tapno kanayod na kailat nga makadkadwa. Amayat, kaya't mo't nininanang yaw. Ay na, pinanggit ko, ibag, ako na, kaya't mo kunak, agasawa da, nagdindadan, dito'y balay. Ay, na anak ko, kaya't ko, tabarin na agapo ko akton. Ang nang. Saan nyo ka di kayat nga? Nga anya, barok. Ay, pagka mo. Saan nyo ka di kayat nga? Makipagnaedak ni Marian nanang, ngem saan nga dito? Anya? Sa dinong arot barog? Ada balay ni Marian. Ada balay nan? Saan Saan barog? Panawad na kami garog, duduwa kami kinarang maun. Uwan barog. Kasano nga ro dahil damot silid mo dito inay. Kaaping anji balay ni Marian, damot balay tayaw. Kuha ngamin. Saan ko ngamin nga naibagakata kayo? Nga dagos. Ti anya barog. Anya ti saan mo nga naibaga? Vincent barog. Ada anak ko nga agtawan iti sa nga pulo ket 8. Tatang, nanang. Anya? Pudnuti ko na ni Marian, tatang, nanang. Ada anak da kada hindi pimuseng asawa na. Anya? Ay, balo ka anak ko. Ay, uwan tatang. Ay, kitsa mo magimbaga nga balo, idi Vincent. Damo ka balasang. Balasang matan nanang. Uwan angam ada anak na nga 18 taon nan. Uwan.
Yung iso nga masapul nga din na kami nga kadwami ti anak na. Ay, apay ka disuotso na matan. Mabalin na matan di ag independent. Iso pa'y ala, maaklong mamit siguro basta. Ay, angim nanang. Di maawatan. Anya tidik maawatan. Adda nga min sakit ti anak ko nanang nga epilepsy ken cerebral palsy nga kun ada ke saan nga makapagna, saan nga makapangan nga isisuna. Again NGT pa'y nanang. Anya ti NGT barok. Dito ipadalan dat tubo dito kanin na nanang. Anya? Kun saan na kabailan ti agtugaw kun tumakder kun magna di pa agsaugit di asyak ti magpakpakan mangdigos ken mga iwan kin kuana every 4 hours nga mangan kas jay. Anya. Kahit mo sawan. Iso nga agpakadaag kada kayo nanang tatang. Anya barog. Anya? Pumadaw kan barog. Kasanungurod ko. Kaya't kumutin nga, adabukod ko a pamilya, tatang, nanang. Ag 40 akton yung aging gaitakit kasla ubing pailaing ti panangibilang yung kanyak. Ay, kaputa ubing pailaing tirik na manak ko saan ka day. Wala anak kaut. Ikayat ko kat ubing kalat na para kada kami tapno ti kasta kat sa anak to nga padawan nga inam nga nangisaklot kin kat siya mabulan ni ti tiyangkaw. Ay anak ko kasano ni nanang mo. Amumad nga tunggal pumanaw ka sapul-sapulan na ka. Wan! Ay tang maawatan niyo ko ma. Aunangem day. Siyak maawatak ang ninanang mo. Ninanang mo nga ipanunutin mo. Ay na! Idak makaagas, Pablaw. Ano kita Mabukaw kon ni Vincent nga anak kau panawar na kon kalpasan di manukatawan. Ngayon ay aywanag di kakaiso na nga anak ka. Anak ko. Amumay nga kasta ni nanang mo tunggal ay na may sa oras lang nga mapukaw ka kat sapul-sapulin na kan. Unay mo tininanang. Ay na. Bebe am lang tangarutan. Vincent. Ha? Ala already ti ka pelaang kaasimit ni nanang mo. Ay, nadis gaya. Ay, nadis wala malagi barog. E di itag sakit ka kasyak. Di mga iwan king ka. Tunggal madunor ka siyak. Di mga agas ti sugat mo. Kitang barok dahitan. Si dirin na kantinam. Ay na, Vincent, aya. Alala. Gusto na karo din nanang. Sige. Dituyak pa lang agnaad. Ala ka nagyaman nakmot, ala ka amiris ka baraw. Mumpay lang at aliyawan ti inam. Ay na Diyos ko, dahil tigmanan. Unay kan korason, weng karudan. Agtanda ka na, saan pa'y lang nga makidun na ni Vincent kini Marian. Saan natapay nga panawan ti anak ta. Alas tunan nanang. Urigat wen. Okay ka no ni Marian nga saan kami pala nga sa anak pala pumanaw dito eh. Ay, bagmat tanamiris ba? Itamo mo, Marian. Alam, maawatak mat kid din nanang mo. Baby na kalaunay. Nga no mabalbalin, uri no itikas na katawan mo. Babyin na kalata. Iso pa ya? Ito pala gayam dito labakara dito eh. Ni api katawan anak. Nag-cute nga rin tilangam. Nag-cute tilang ayo kininanang mo. Nga?
Nga diti, kas nakalaubing nga, i-check na no, nabasa tiling dita likod mo. Sana init kan dila bakara. Niya, pikatawaan na. Sana kayo tiblaan ni Bear Brand. Ay, na Vincent. Ay, gure kagayam. Inakugat di. Gan? Win akit ni. Every 4 hours nga mga ni Derek ni. Ano orasan? May sa oras langan. Kaya tapay pananggatang ko ti kanan na. Ti panang i-blender ko. Sige. Agbati ka dito yun. Tani, nagpaila ay wood ni nanang. Alawan, mawatan ka, Vincent. Wen kasin yung narigat ti kasasaad mi kini Vincent no kaanumot nga nakatumpungak iti nasayaat na anos ken napudnot panagayat ng lalaki nga agbalin ko mga may kadwa nga asawa ken may kadwa nga ama ni Derek nga anak ko adamot ad komplikado mo ti sitwasyon mi. Ta saan namad nga mapanawan dagiti datakkel ken kuana. Jakmat kayat ken saan mat nga natalged ti riknak nga ijay ti pagyanan mi ket alaik ni Derek. Amangan no. Jaglaan mo no awanak aroden. Awamat ni nanang ko, adayumot tiyan ni nanang ko nga pangibilinak. Sa balo mo asityo, ayanda nanang. Diyan ti balay mi. Nakapsot mo ni nanangan, alam mga iso pala iyabak nga mga mangkita ti anak ko, no rumwarak, no mapanak aglako. Kasano aroden no. Ibiling ko kadagiti pakaikamangak. Tinaganak kini Vincent. Amangan mo't no saan danto nga naanos akas kininanang ko. Nga mangkita, mangawir ti anak ko. Dahil ito iti parikot mi kini Vincent kasin yung, actually parikot ko lang dahil ito ni Vincent. Talagang saan na nga mapanawan ti naganak yung kuana. Nadaduma. Pamampanunod ko pa talagang saan nga dakam tinay kari. Sumapulaksat sa baling ko na. Tanarigat dati. Kanay nakagal alisto nagkita kam jerwar. No may mat balay agal alisto mat nga agawid tasapulin mat ni nanang na. Ti anak ko no panawak ket sapul-sapulin na. Ni Vincent met no panawan na ni nanang na ket sapul-sapulin ni nanang na isuna. Ay unay dati nga natumtumpo nga kon. Kung kaming kininanang haanen, anak asawapol ti may kadwang asawa kon. Ang narigat ba't ngamin nga talaga kasin yung at least kay ni Vincent kat medyo limag anti-trabaho taore no sa anak unay nga aglako itinabayag at damat itid na kanya kakwarta nga para kada kami nga gina. Angim siyempre mabainak ba't nga ikanak. Mabainak ba't nga ikanak kami kini Derek iti kwarta. Nga saan mo't pa nga makuna nga talaga nga agasawa kami. Tadi kami mo't pegden na. Adala ta masaot at tao, amangan no panunutin da nga gungunda wayak laeng ni Vincent. Anyan kasasayaatan nga ramiden mi kasin yung aramidek tapno ti kasta ket agsimpa kamin kay ni Vincent. Ti agden na kamin akas agasawa nga makita tao nga isu nga talaga ti may kadwa nga asawa kay nagbalin nga may kadwa nga ama ni Derek ka anak ko. Dahil ito di ba kabuklan, di ba kasalita ka sinyong agyaman aklaunay, ti panangited mo't gundaway ko nga mangi surat ken mangi binglay kadigiti viewers mo. Ta pagkidawak ti balakad kadakwada. Ngem sapi ko magad na damat na naibati na nga adal kadakwada nga nakabuya ken nakangeg. Ken nagserbi ko mga liwliwa ken pagsarmingan ti biag ti amin nga nakabuya. Ala, yun na akong dagyaman, kadagiti makaited balaka, dagyaman akmet ken kakasin ti anos ken laeng mo nga nang tedbiag dati nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. To every 4 hours, ngagal alisto, Marian, iti Ilocos Norte.